Ndizokwenza inkonzo ye-word of encouragement kafutshane funda kwincwadi ye-Matthew chapter 26 sifunda uverse 18. Matthew chapter 26 verse 18. Ifika kanje ngombhalo enduphetheyo. He said into the city to a certain man and say to him, says, my time is at hand. Hallelujah. Ndizokhuthaza ngalo mazwi ngokuhlwa namhlanje. Izolo uYesu Kristu ubengena eJerusalema egibela idonki. Hallelujah. Lithi iBhayibhile xa ndiyifunda kahle wathuma abafundi bakhe ukuba bahambe baye mzini uthile bafike balikhulule idonki ukuba kukhona obathethisayo bathi inkosi isithumile. Hallelujah. So namhlanje sifunda into ethi uYesu Kristu wathi kubafundi bakhe, hambani niye emzini othile nizodibana nendoda nixelele ukuba
ipasika nabafundi bam sizoyidlela kwakho. Hallelujah. So uYesu Kristu ke endaweni esifunda kuyo uthi mabaye emzini bayocela indawo yokuthi kuzodlelwa kuyipasika. So abafundi bakhe bayahamba. So uYesu Kristu into ayiveza kakhulu, akanandaba ukuthi uyamazi umnikazi imzi, akanandaba ukuthi bathethile bavumelana, but uthi my time is at hand. Hallelujah. So uYesu Kristu sengathi uunderstand ixesha lakhe, uunderstand ixesha lokuthi seliphelile ixesha lakhe lokuthi aphile emhlabeni. Hallelujah. Because siyazi ukuthi waphila emhlabeni waba inyama, kodwa ngoku uYesu Kristu understande intoba isikhathi sakhe sifikile. Hallelujah. So uYesu Kristu veza his kingship kule mizi yomibini ukuthi makuthathwe idonki, ukuthi makuyalezwe ukuthi ipasika izochithelwa emzini wakhe. We see lapho ukuthi uveza ubukhosi bakhe. Hallelujah. So akukho namnye ophikisayo, because izwi lenkosi xa ithethile kumele lenzeke. Hallelujah. So lithi iBhayibhile xa sifunda ku verse 3 kwa26 lithi ababingelela abakhulu nabapristi babehlangene endlini yompristi omkhulu uCaiphas. Lithi babebhunga indlela abazomkhaphela ngayo okanye abazombulala ngayo ngemfihlakalo okanye ngokumeba. Hallelujah. So lithi iBhayibhile uJudas Iscariot waphuma phakathi kwabo wayofika kubapristi wathi, if ndingamnikela kunini zondinika ntoni? Hallelujah. So uYesu Kristu kwelinye icala ulungiselela ipasika nabafundi bakhe. Abapristi babhizi benza ibhunga, benza indlela yokuthi bambulale uYesu. Sengathi uYesu Kristu uyazi into enzakalayo, uyayazi imihlangano ehlalwayo, uyamazi nokhona phakathi kwabo azomthengisa. Hallelujah. uNkulunkulu uYesu Kristu uunderstanda isikhathi sakhe ukuthi my time is at hand. Sengathi uthi bapristi khawulezisani, sheshani, isikhathi sami sesifikile. Hallelujah. Sengathi nawe Judas sengathi ungathi uphume uyondithengisa undinikele. Hallelujah. Bazalwane kubalekile ukuthi si-understande isikhathi empilweni yethu. Kunesikhathi ekumele sifike, but bakhona Judas abazosithengisa. Isikhathi sami sesifikile, xesha lami likufuphi. Sizosho njalo emalanga namhlanje ukuthi noba ukungalibaseka, noba ungevuka unzima emzimbeni wakho, but isikhathi sona xa sifikile uNkulunkulu uzokwenza indlela yokuba sifike. Noba sizofika kabuhlungu kodwa sizofika, because uzothengiswa ngoJudas. Hallelujah. My time is at hand. Hallelujah. So lithi iBhayibhile bazalwane konke kwenzeka, but uYesu Kristu yena yonke into wayenza ekhawulezela ukuthi isikhathi sakhe akuso kumele adlule ekufeni. Hallelujah. Xa uzoyifunda kahle iBhayibhile uYesu Kristu uveza intoba uthi my time, my time, my time. So kwakumele kufezeke umsebenzi owayemthume wona emhlabeni ukuzosindisa mna nawe, ukuzandisindise ezonweni zami. Isikhathi sami sikufuphi kwaye seseduze. Hallelujah. Kungenxa yalento simile namhlanje
ukuthi uYesu Kristu isikhathi sakhe azange sibalekele. Ingakho namhlanje simile entambama namhlanje sishumayela elivangeli lika Kristu, because abapristi nabaJudasi babengazi ukuthi imfihlo kaNkulunkulu le abazoyenza, bazophusha icebo likaThixo ukuze lifezeke, ukuze abantu bakhululwe ezonweni zabo. Babengazi ukuthi bona bazokwenza fast forward. Umsebenzi kaThixo ungadelay. My time is at hand. Hallelujah. Benzatsho njalo entambama sengase besinga-understand ukuthi isikhathini empilweni zethu sengathi bendingathi if bendinesibindi ndithi khawulezani boJudasi nindithengise, because andisafanelanga ukuba kule ndawo endikuyo. Ngathi bendingathi bapristi abakhulu becawe khawulezani nihlangane nami, because isikhathi sami siphelile. Akufanelanga ndibe kule ndawo endikuyo, because kumele umsebenzi kaThixo uqhubeke, kumele icebo likaThixo lifezeke. Ngakwethu uPawulos ndaba zomnqamlezo zingamandla kuthi thina esisindiswayo, kodwa kwabaphuphayo libubutheke, kodwa thina lingamandla kaThixo. Hallelujah. Limnandi ivangeli, yilo lelo salamkela. Livangeli lihambe lisindisa, lihambe lisikhulula. Benzotsho njalo entambama ukuthi my time is at hand. Egameni likaYesu waseNazareth. Iwolawa zithathele amandla kaJehova. Iwolawa zithathele amandla kaJehova. Iwolawa zithathele amandla kaJehova. Iwolawa zithathele amandla about 3 uthi welcome, good day number 1. Welcome, bambe ngesandla usiqinise nje.